Assalamualaikum dan hai semua, selamat datang kembali ke Kelakar Belia Podcast, diembak oleh Ibrandium dan Azam Sarawak. I am your host, Syed Ashraf Idrus. Joined by me is my lovely co-host as always, Anis Bungan. dengan kata-kata Kami Madah Ajak Ba. How are you guys doing? Thank you so much for all your support lama-lama tu. Yes, we are available everywhere on streaming platforms, that is YouTube, Spotify, Apple Music, you name it lah, banyak lagi lah. So siapa yang dah melayan kami pun podcast tu, terima kasih gila-gila. And if you have any questions ataupun sebab pertanyaan, kita boleh tag kami orang everywhere. We are on social media, we're on Threads, ada TikTok, Instagram. kami orang dah pola social experiment juga dah kita. Yes. So thank you juga siapa yang dah participate. And let's just get on with it. Anis, how are you this week? Okay. I am actually I slept at 5 a.m. Sama. Why are we always sleep deprived? Ask kami, tanya kami, kena kami dulu ya. Oh, you're going to Morocco kalah. Yeah, too Manas tu, bad. Morocco kalah. Aduh, my champion World Cup. Kami. Kami pun prediction. I know, but you know what? It is what it is. But That's it's the okay World lah. Cup At least France going to semi-finals. I don't like France or. I hope so. I hope any team can beat Argentina. That's it. Yes, that's all. That's all we hope for now. But you know, we talked about a lot of things in this podcast, and then dah cik bahasa dah apa dah episode tu 11, 12, 13 dah lah banyak lah. We've seen each other like so many times now, and for the most part banyak yang mendengar podcast tu belum subscribe lagi. So please don't forget to like and subscribe this podcast, share it with your friends, and also I'd like to also add on lah, siapa-siapa yang first time dengar Kelakar Belia, welcome. Basically we are a podcast that centers around Sarawak lah, ataupun Sarawak Youth Focus Podcast for real issues. Jadi contoh-contoh isu-isu sosial ataupun benda yang boleh di consider a bit controversial, but not entirely. And you know, we always find a way to make things a bit fun every week. Yeah. So perhaps minggu tu we have this topic. Anis, can you tell me what are we going to discuss minggu tu? Today's topic. Okay. Bun dari segi tajuk aja, I think it's quite sensitive and heavy, right? Alright. Mungkin kita pernah dengar lagu Ziva Magnolia, Ziva Magnolia kan Wow, namanya. si tahu apa ya? Kami si tahu lah kami sebut namanya betul si. Senyum lah, si tahu kali. Dia pernah nyanyi lagu pasal should I sing the song? You can, tapi yalah takut kena copyright lah. Nya kisah pasal you are in love but you are worshipping two different religion. Basically Anis pada lagu Aiman Tino lah sebenarnya. Lagu apa ya? Lagu Tapi Aiman ada Tino lah, semua pasal love lah. Benar ke? Ya, nak kami tahu. Okay lah. So tajuk kita hari tu ialah seamin tapi tidak seiman. Okay. Dan tu mun ikut pengalaman kami as a marriage counselor and relationship counselor, this is not an easy topic to talk. But just a disclaimer to our audience kan, let us make this discussion as easy as we can, and let us just focus on sharing, yang focus on like relationship lah, instead of we sentuh perkara-perkara yang boleh membangkitkan fitnah. Contoh macam bila sentuh pasal race or religion itself. Okay. And bila bercakap tentang cinta, siapa je sih pernah bercinta, betul sih? Kan? Semua orang bercinta untuk kebaikan, insya-Allah. Kan semua orang berkahwin. Tapi what about people yang bercinta tapi they didn't go to the same spiritual place? Everyone has a different story to tell. Yeah. And then in the right words of Sida Beatles, dia pernah all you need is love. Tapi is love enough? Faham sih? Sebab dalam konteks itu kita akan bedah sikit pasal how it's not always pasal love saja lah. Mungkin di sebalik, tapi kadang-kadang pada pasal finance ataupun pasal minta izin daripada keluarga. So I think today's guest kita ada someone yang boleh merungkaikan sikit lah topik ya. Yang pun dah rupa macam nak banyak yang nak dikelakarnya tu. So please help me welcome our guest for the week, Nur Farhani binti Samasu, lecturer UiTM Sarawak Campus 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar kita?
Alhamdulillah sihat. Sihat. Alhamdulillah, Bungan. Maybe bagi siapa yang first time dengar kita, ataupun mungkin kita ada student tak dengar kita tu. Mungkin yang siapa bukan student lah, macam kami lah. Perhaps we can introduce siapa kita and who you are actually. Okay, first of all, Alhamdulillah, thank you. Kita ada kesempatan bersama untuk merungkai tajuk tu. And before I start, of course, I need to introduce myself first, right? Pertama, nama kami Nur Farhani, seperti yang telah diintroduce, ataupun ada yang mengenali, mungkin lebih mengenali sebagai Miss Hani atau Madam Hani. Seorang pendidik, okay, belia, pendidik belia, okay, dan bidang yang diajar pun mungkin lebih kepada teori, politik, perlembagaan dan sebagainya lah yang berkaitan, dan baru 4 tahun dalam bidang tersebut, sebelum lebih dalam bidang pendidikan lah, dan sebelum tu lebih banyak berkhidmat dalam community and also with state. If pengalaman, kita tahu tajuk hari tu perkahwinan kan, if mesti orang tanya, Nyatok dah berpuluh tahun kah kahwin? Tidak, baru sahaja lagi. Jadi saya rasa bila ada jemputan tu rasa macam layakkah untuk membincangkan perkara tu, tapi insyaAllah kita berkongsilah ilmu dengan belia-belia dekat Sarawak. Well, let's find out more because Bak kata tadilah kami ada sebut ayat quote daripada lagu Beatles, all you need is love. When kami tikam mungkin prompt lah dengan gitar, contohnya let's say lah, kita banyak mendengar pengalaman orang yang nikah campur, ataupun macam contoh kami pun produk sebagai mak bapak pun nikah campur juga. What was your first interaction ataupun first encounter dengan orang yang kahwin campur? As paling awal dalam hidup kita lah, yang kita boleh ingat. Memori pertama kita pasal orang nikah campur. What was your first experience? Tak ingat sih? InsyaAllah ingat. Okay, so my first experience, actually benda tu sangat-sangat normal. Mungkin kita cakap dari konteks kita anak Sarawak. Okay. Sangat-sangat normal. Jadi my own first experience, of course, I have relative yang memangnya ada perkahwinan campur. Even my uncle pun ada. Okay. Even my parents itself bukanlah totally Melayu. My mom is Melanau, my father is Melayu. Jadi kita dah benda tu normal bagi kita di Sarawak khususnya lah. Jadi my experience and my opinion toward nikah campurnya sangat-sangat biasanya si janggal gitu dah. Okay. Untuk kita yang khususnya tinggal dekat negeri majmuk yang berbilang etnik. Betul. And speaking of negeri majmuk kan, kita kan banyak suku kaum di Sarawak tu, as you all know already. Isu tu di mata kita kan, kita dah sebut yang dah biasa berbanding dengan tempat lain. Why do you think that is? Macam kena bila benda tu diembak. Contohnya, actually you see it all around the world lah. So dunia ada juga yang campur. For a very, very good example, I'll give you kita langgar football player lah. Okay? Nya adalah Japanese goalkeeper, Japan pun goalkeeper. Tapi nya adalah seorang descendant daripada Nigeria. So bapaknya orang Nigeria, maknya orang Jepun. Tapi nya berpilih untuk main untuk Japan. Dari siapa first impression nak tak mesti mixed marriage. Sebab muka ada purih sikit. So that's the beauty of mixed marriage. My question here is, kita bila dengar lah orang madah mixed marriage tu, is it a good thing for you? Is it a bad thing for you? It can mean both things. Ya, double-edged sword lah soalan tu. So bagi kita, if I just throw you a question, is this bagus sih nikah campur di mata kita? If dari sudut pandang sebelum kami share opinion lah, dari sudut pembacaan opinion saintifiknya, bak kata kita pun premier pun kahwin campur taknya akan melahirkan anak hybrid, which is anak hybrid taknya lebih pintar. Tak ikut kajian lah, since our on premier share, one of ucapannya ada mention akan melahirkan anak hybrid, sebab kita ada community yang berbilang etnik, perkahwinan campur bagi kita is a normal thing here. Okay.
So in my own opinion, which is good. Sebab apa? Kita di Malaysia, benda yang memang perlu kita jaga dan titik beratkan adalah keharmonian. Macam ni kita mau jaga keharmonian. So kita harus ada that kind of bonding. A good relationship with each other. Especially involve budaya, kepercayaan, agama. So kita perlu ada a good bonding with other culture as well. Dengan religion yang lain lah. So bagi kami sebenarnya bagus benda tu. Talking about culture lah, budaya yang semakin meningkat ataupun di zaman era yang penuh dengan kemodenan tu lah. Setuju sih kita apabila kita tu berlainan latar belakang, budaya pun semakin kata orang heading towards a good direction ataupun a bad direction. Apa the first thing kita akan fikir? Because right now you see a lot of cultures around the world, especially di Sarawak tu, bila kita berlatarkan fully lah on budaya je, memang sentimen perkauman tu sangat kuat. So sebenarnya again kita semua terlalu terlalu tajam lah on this. But what would say you bila kita tu dah lah campur, and then budaya pun makin lagi semakin melainan lah. Budaya yang mungkin 30 tahun dulu sama dengan kita tu. So is that like a negative thing because of mungkinnya adalah salah satu faktor lah. I'm just saying like where do we stand still? Okay. Ini asyik jadi masalah yang besar lah untuk perkahwinan campur ke, perkahwinan asyik campur pun, if individu yang melupakan budaya punya akan jadi isu. Yang kahwin campur kan asyik kahwin campur, if budaya dah lupa pun budaya akan hilang, betul? Even bahasa kita pun boleh lenyap. Sebab apa? Peredaran zaman. Jadi kita asyik boleh salahkan perkahwinan campur 100%. Okay? Sebab bila kita madah perkahwinan campur menyebabkan lenyapnya sesuatu budaya. Sebab kita dah diasimilasikan dengan budaya-budaya lain hasil dari perkahwinan campur. Siapa kita nak madah? Kita asyik dapat nak pukul rata. Tapi apa yang boleh kita padah dekat situ adalah if kita berkahwin campur, mungkin sebenarnya kita boleh menyebarkan lagi, luaskan lagi budaya kita. Mungkin before tu, contoh kami pun personally, I kahwin dengan Bidayu. So before tu mungkin kami dah into that situation yang kami memang blend together dengan masyarakat ya. Tapi bila kita dah berkahwin campur, kita ada experience on that. Jadi pandangan kita terhadap sesuatu kaum, budaya dan culture orang tersebut memang dah tertukar dah. Sebab mungkin at first place kita fikir lain. Oh mungkin kena sidaknya mesti macam tu, kena sidak mesti macam tu. But when we have experience with them, okay, kita dah blend together with our relative yang baru tadi, keluarga yang baru. Jadi dekat saya sebenarnya berlakunya penyebaran budaya, fahaman dan macam-macam je lah. Dari segi intellectual kita berkembang. Kita bukan ditakut yang macam orang selalu madah nak, if you want to learn something, you travel. So sekarang kita perlu travel. Kita dah ada macam-macam budaya yang kita boleh travel secara langsung dan tidak langsung. Which is kahwin campur tu. Sebenarnya kita dah buka kembangkan minda kita. Kami sebenarnya teringat dengan Sigit documentation yang kami jumpa dekat I think dekat Instagram. Dekat Instagram tu ada few of my friend yang suka share pasal jurnal article yang setidaknya just post dekat post. It was written by one of the colonel yang pernah bertugas di Sarawak. British colonel lah. So this British colonel dia buat kajian perbezaan antara beberapa bangsa yang ada dekat Sarawak. So dia tulis, dia pada macam tu. Dia sebut satu bangsa tu, this specific race is much more good looking than this another three races. So lalu kolonel yang pada contoh, maybe this is because affected by the geographical factors yang pada macamnya. Maybe this specific one race live atas bukit, so datnya jauh lebih cerah, mata datnya jauh lebih cepet. Meanwhile that one race, kami sebut je lah Malay. Malay race, bukanlah nak shaming have much more deeper facial features daripada kita ya. So that colonel dia memang describe each features
and it is actually affected by their culture activity. Yeah, based on that colonial pun Do you know why observation. they actually catat benda yang in detail macam mana? Kena. Because sometimes Westerners are very famous for this. Dannya bila dia catat benda yang in detail, benda yang akan ada artist impression when they go back to where they come from. Yes. So that's how they can manage to sketch it out. Yeah, Sebab ianya ada accuracy in terms of description lah. Dekat mana double eyelid kadang-kadang. Yes, Benda macam yes. mana pun ada. That's a fun fact for you. Macam lah tadi. Yeah, we spoke about kita pada hal kolonial tadi, kami ada lapar. Dengar hal pasal kolonial burger KFC. But we're gonna, I guess, talk more lagi kata. Kejap lagi, we're gonna take a quick break. Makan kolonial burger kejap loh guys. Okay, we're back to Kelakar Belia Podcast. So, segmen tu kita akan berbicara tentang when love meets reality lah. Okay, seperti yang kita tahu kita pernah dengar as our social issues that usually love doesn't promise almost everything. Okay, and when it comes to satu situasi jauh lebih kompleks, which is multicultural marriage is happen, lebih banyak kad merah yang masyarakat kita akan keudarakan untuk menyatakan bahawa yalah kau kahwin campur, yalah kau kahwin dengan bangsa tu. We are very stigmatized by how our community and how other in any kind of races shape dan picture orang bangsa tu olahnya macam ni, orang bangsa tu olahnya macam ni. From you yourself, you have your own experience kahwin campur nak. Is that actually real or not? Or just like a stigma je pada masyarakat kita? Okay. Untuk menjawab tu, kita dapat nak pukul sama rata semua jawapan yang tok stigma, tok betul. Nya lebih kepada macam ni individu tersebut berfikir dan melihat situasi bagi kami lah secara personal. Sebab orang yang mengalami, orang yang berada dalam situasi kahwin campur tu, nya lebih faham situasi apa yang nya perlu adaptasi dalam kehidupannya. So sebenarnya dekat situ nya bukan pasal orang bangsa tok peranginya macam tu, orang bangsa yang agama peranginya macam ya. Tapi sebenarnya nya nya pun kita madah dirinya pun. Dirinya pun. Ya adalah attitude kita sebenarnya. Bukan disebabkan kita bangsa tok kita ada attitude tok. Kita diset oleh Tuhan kita, okay, bangsa tu attitude-nya terus jadi macam tu. No. So actually nya depend on that personality itself. If nya macam tu, jangan salahkan agama. Salahkan dirinya yang dibentuk ataupun membentuk dirinya pun jadi seperti ya. Dan if ada orang selalu meletakkan stigma, yalah kau kahwin campur. Ni tak jadi macam tu. The marriage nya fail disebabkan oleh perkahwinan campur secara total. Tapi nya ada faktor lain yang menyebabkan kegagalan dalam perkahwinan. Contoh elemen keserasian, kesetiaan, kini tak banyak dah. Isu sondol menyondol. Nya bukan agama actually. Orang lain-lain agama pun ada sondol agama lain, sondol agama. Jadi nya bukan pasal agama. Totally not about the stigma pasal agama. Nya adalah pasal individu itu tersebut. Macam mana yang membawa diri dalam perkahwinan atau hubungan. It's very, I think, your opinion towards this kan yang mengingatkan kami dengan situasi where kita orang Malaysia tu, saya tahulah di Sarawak lah, tapi di some part in Malaysia dia suka type-typekan orang, type A, type B, type C, type M and all that. Nah, macam those kind of classification yang mula kita jadi macam mau mencuba bergaul dengan another bangsa kan macamnya. So bak kata kita tadi elemen perkahwinan tu banyak affect by the more like interpersonal issue itself lah rather than external issues. Tapi bila kita melihat dalam perspektif relationship itself wujud ke perbezaan tanggapan dan mindset melihat sesuatu masalah apabila kita orang dalam keadaan krisis, tapi disebabkan upbringing, culture yang berbeza, kita orang ada satu cara penyelesaian yang berbeza-beza.
disebabkan perbezaan bahasa dan juga perbezaan budaya? Okay. Untuk kami boleh sifatkan memang tak si dapat dinafikan. Memang wujud. Even cara manusia berfikir yang lain-lain. Contoh mungkin yang dari tadi fikir pasal burger. Contoh bungannya fikir pasal spaghetti kah, menu malam tak. Even duduk bersama pun pemikiran kita berbeza. Jadi dekat konteks tak pun kami boleh madah cara kita adapt dengan masalah, cara penyelesaian kita terhadap sesuatu masalah pun kita lihat dari perspektif yang berbeza. Contoh nak, kita ada kawan. Saya ada duit. Tiba-tiba mesti ada masa kita orang belajar kan, kita orang madah, saya ada duit kawannya. Kawan seorang tak yang akan fikir, biarlah parentsnya ada. Kawan seorang yang akan beri penyelesaian, saya pinjam duit kami dulu. Nampak sih, benda pemikiran manusia berbeza. Jadi sebenarnya konflik, cara kita mengatasi konflik dalam hubungan pun sebenarnya serba sedikit dipengaruhi oleh pemikiran seseorang. Okay? Dan tidak lupa juga cara budaya yang telah diterapkan dalam keluarganya. Contoh, parentsnya didiknya macam ni. Mungkin nya seorang yang sangat tenang. Parentsnya ajar, bila ada masalah, jangan gopoh selesaikan, kita fikir dulu secara terang, tenang, baru kita hadap benda tu. And then ada parents yang mau action. Kita settle terus. Si mau bingung fikir lagi. So tu pun antara faktor yang melihat kepada perspektif dia, perbezaan nanti macam ni budaya keluarga tu. Budaya keluarga ya. Kita dok pernah sih dengan cerita Muhsin. Pernah nak yang perkahwin yang dua orang berbangsa berbeza yang bercinta kan. So Muhsin tu mungkin kita nangan yang coming from generation yang lama lah. Dan daripada cerita Minya memanglah mau picture tentang reality sebenar having two different race but want to satukan satu hati kan. Tapi untuk zaman tu benda yang dah Muhsin 1.0, 2.0 dah terlalu banyak version of cerita Muhsin dalam mana-mana kind of pasangan. Do you think there are any difference between zaman dulu dengan zaman kini tentang penerimaan sidak tentang perkahwinan campur? Yang tu kami rasalah, my personal opinion, if kita kaji semula sejarah lah, kita tengok macam ni corak pemerintahan dulu, kena perlu kaitkan pemerintahan tiba tak nak. Sebab apa? Dari sia kita perlu tahu macam ni orang lama dulu. Di train orang lama. Kita dulu kan colonial period, bukan colonial period. Okay, nya dulu kita ada dasar pecah dan perintah. If kita orang dengar kan, pernah dengar dasar pecah dan perintah. Kaum-kaum yang dibahagikan ikut sosioekonomi masing-masing. Jadi dekat sia tiada pergaulan antara kaumnya. Sia ada keperluan untuk setidaknya jumpa kaum lain. Berbanding kita dah ada social media. Kita dah boleh interact with others around the world, around the globe. Jadi dekat situ kita lebih senang, mudah akses berbanding kaum lama. Jadi cara pemikiran sidaknya melihat kepada perkahwinan campur tu very limited. Sebab apa? Sidaknya kenal kaum sidaknya aja. Sidaknya dipisahkan oleh sosioekonomi tu tadi. And then bila dah 13 Mei tu baru kita dekat Malaysia waktu baru ada kesedaran untuk wujudkan keharmonian. Baru kita nak blend together all the ethnic. Dan kita baru belajar untuk mengenali etnik-etnik lain. So dekat sia barulah kita mula beradaptasi dengan budaya lain, dengan culture budaya lain, religion lain dan sebagainya. So tambah lagi Gen Z kita lah millennials start daripada after kita dah ada social media dan sebagainya, lagilah senang untuk kita mengenali orang dari latar belakang yang berbeza. It's very very good. Kami mau tanya Ash lah. Ash, kita pernah sih dulu dengar satu frasa masuk Melayu? Selalu nak. What's your take about masuk Melayu? Kami selalu kena label Melayu kah? Okay. Daripada yes, tapi produk nikah campur. Jadi for the most part, bila orang tanya kami Melayu, it sometimes can be offensive because yang pun connotation ataupun yang pun konteks mungkin blown up lah, out of proportion sikit. For example, yang ada saya tidak mau masuk Melayu. Kita selalu dengar tu. Kami pun sampai kena si faham, macam ni kita masuk Melayu.
it doesn't make any sense. But I understand where they're coming from because kata kita tadi, older generation dulu, mungkin translation is one issue lah. Obviously sidak daripada China ke ataupun India, they would always say that. So Melayu, cakap Melayu. So they think benda link together. So I always get soalan tu je macam mana sebenarnya. Kalau you masuk Melayu, tidak boleh lepak dengan kawan Cina lagi. So I said, boleh cuba. Nanti kalau saya cuba, saya ambil gambar, saya show you. So to me, it's ada funny side of it lah. Tapi it's also quite suggestive yang mungkin setengah orang tu masih kurang faham. Yeah. Banyak orang kurang faham tentang... Sebab to them, masuk Melayu means kita masuk Islam. So that's their understanding of it. Yeah. Interpretasi. Interpretasinya agak lain lah. Yeah. But about perkataan masuk Melayu, maybe you can correct me if I'm wrong lah. Kami read somewhere, also article, okay? Also from article, masuk Melayu tu sebenarnya datang daripada conversion bangsa dan agama lah. Yeah. Masuk Melayu tu terjadi apabila ada sesuatu bangsa yang spesifik tu yang berpindah agama. So apabila yang berpindah agama, nya lalu berlaku integrasi bangsa. Jadinya auto jadi Melayu di Sarawak. Di Sarawak je ada berlakunya masuk Melayu ya tadi. Dan metodologi masuk Melayu tu tadi nya mengingatkan kami dengan mekanisme Baba Nyonya. Tapi Baba Nyonya nya si perlu pindah agama, nya just perlu tukar macam ni yang mengamalkan budaya hidupnya. Ia kan atas pengaruh pengaruh jajahan dan sebagainya. Sebenarnya kan mau beradaptasi di Melaka untuk diterima baik oleh bangsa-bangsa yang lain, nak pakai kebaya, makan makanan Melayu tapi still can speak Chinese, still can speak bahasa Malaysia. But masuk Melayu di Sarawak tu jauh lebih kompleks, I can say. And up until today, mau kita pergi rumah panjang ataupun dengan generasi lama, nyawa masih guna perkataannya. Masih. Masuk Melayu. Even dalam tu kami ada ajak hot take. Dah ajak Om Lano dimelayukan. Which is a very interesting ayat. And I'm pretty sure siapa yang dengar Angga tu would sort of agree juga. Sebab it's funny to see that benda tu masih jadi sebuah perbualan because it is not to say a major issue, but it is an issue worth talking about. Sebab let's say lah kami kita soalan dilema, moral dilema. Moral dilema. Keluarga ataupun pasangan. Which one would you choose? So there are a lot of answers ya. For example lah kami cerita, so kita dah nikah. So I kind of understand lah. Maybe kita pertimbangkan keluarga, tapi dalam masa sama pertimbangkan your partner. So I don't know. There's a lot of factors yang kita boleh kupas tu sebenarnya. And I just want to make a disclaimer here yang I think kita semua we understand that the beauty of mixed marriage. We also appreciate every culture yang wujud. But it doesn't give room for macam discrimination lah. Yang paling penting sebab memang ada certain orang bila dia nanggap benda tu dia akan diskriminasikan your partner. Dia tu daripada background macam tu, keluarga macam tu. Dia terus pandang macam ni. That should never be the case in my opinion. So that's how I see it lah. Kak Hani, okay. So, kita ada thread sih. Ada thread. Kami chronically online lah kat thread lah. Betul. Okay. Nama tengahnya Anis Online Bungan. Okay, kelak cari. Anis thread bungan. Okay. Apa kami bercerita pasal thread tu tadi, kami pun selalu je keluar pasal seseorang tu yang macam fall in love with people who coming from different religion and also different race. Dia minta nasihat. I see. Okay, dia minta nasihat. Perlukah dia gadaikan yang pun identiti, agamanya, budayanya dan sebagainya. Okay. Coming from a person who have experience, if you can be not sensitive, okay, be more general, what will be your pesanan kepada this person? Okay, sebelumnya tadi kan kita ada sentuh sikit konteks Melayu, masuk Melayu nak tambah sikit tadi. Okay, boleh. Bila kami teringat my previous conversation with my partner, now my husband lah. Nya dari bukan Islam tapi yang peliknya, nya suka bila orang menggunakan frasa
convert to Islam. Hmm. You know what? Nya pernah nya tegur lah dengan cara baik. You're not supposed to say that I convert to Islam. Saya pindah agama. I just madah kembali kepada fitrah. Ya, sebenarnya suitable term untuk digunakan untuk golongan yang kembali kepada fitrah. Yes, willing untuk masuk. Sebab kita kahwin, kita bukannya kahwin, kita masuk Islam bukan disebabkan kita kahwin. Tapi actually kesediaan kita untuk belajar dan memahami Islam itu sendiri. Jadi sebab mungkin yang menyebabkan stigma pemikiran orang madah masuk Islam, melanau dimelayukan. Sebab kita dah set dalam otak kita. Okay, kita kahwin sebab masuk Islam. Kita perlu masuk Islam. Sebenarnya tidak. Kita berkahwin untuk kita belajar lebih memahami satu-satu agama tersebut. Which is kita kembali kepada fitrah asal kita. Dekat sialah. Soalnya selalu mula teguran yang macam before we coming into serious relationship. Disclaimer lah, it's from your husband pun konteks lah. Betul. Kami quote darinya lah, pinjam ayat sikit. Kembali kepada fitrahnya. Selalu pesan, jangan madah orang convert to Islam, kembali kepada fitrah. Yang selalu pesan lah. And merujuk balik kepada soalan kita tadi. Apa pesanan kami? Kita, even me myself, kami dua sama-sama tidak membelakangkan agama masing-masing. Even family, even kita pun parents, kami orang pernah nak menidakkan apa yang parents pesan. Okay? Yang penting adalah kita buktikan pada sidaknya through action, bukan through words. Okay? Untuk belia, jangan gopoh. Jangan gopoh untuk berkahwin. Yakinkan keluarga dulu through your action. Sebab once your family, especially your parents, yakin dengan keupayaan kita untuk memegang amanah tu, barulah sidaknya akan percaya dan melepaskan. I see. Untuk yang gopoh kadang-kadang nasi dapat green light. Sebab apa? Parents beranak dengan melahirkan, membesarkan. Yang tahu kemampuan anaknya pun. So parentsnya perlu di-convince. Barulah sidaknya lega. Oh, anak boleh pergi diimpun, dah boleh ada haluan masing-masing. Sebab even my father-in-laws punya pesan. Agama boleh ubah, tapi hubungan kekeluargaan si boleh putus dan si pernah putus. Dia ajaknya pesan. That's very sweet. Sebab apa? Setiap agama, nyampu pada setiap agama didikkannya sama. Everything is good, positive thing. Diajar oleh Tuhan kita. Soalnya percaya benda yang. So, mana-mana agama anaknya berada pun, as long as family number one. Jangan pernah lupa lah dengan asal usul. Yalah maksudnya tu. Jadi untuk yang bakal berkahwin sedang dalam proses tu, rasanya perlu convince parent dulu. I see. Jangan gopoh. Alright. So I think we will be back. Kita akan go deeper. Kita akan bincangkan dengan perkara yang lebih menarik pasal benda tu. Dan lebih panas. Okay, yeah. Berapa lama dah kita nikah? Okay. Baru recently, if kira-kira rasanya belum cukup setahun lah, 11 bulan. Congratulations. August baru 6 lah. Lepas tu dah berseri upah kita. Dah nikah, dah glow up. Post-marriage glow up. Masih dalam frasa baru berkahwin tu. Dia happy moment. Di honeymoon phase lah. Honeymoon phase. How was that experience like for you? Kita pun initial thought of being married. How was that? Macam ni, what was your first feeling tak? First feeling, of course lah, bahagia nak. Saya pasti bahagia nak bila tercapai perjalanan yang penuh berliku So, now memang rasa alhamdulillah, syukurlah. Happy, bahagia, sedang sama-sama belajar. Okay, belajar mengenali, pun dalam masa proses mengenali. Okay, if kita nak pada kahwinnya memang bahagia. Nya 100% bahagia selamanya. Nya akan ada a good and
sweet and sour lah dalam kita pun journey. Tapi alhamdulillahnya adalah penerimaan pasangan kita lah, kita dan pasangan kita sama-sama menerima benda ya. So if nak madah before kahwin pun happy juga, sebab before kahwin dapat disangka lah persiapan kahwinnya, kita memang dah excited. So ya, memang 100% happy lah berbanding dengan after kita kahwin, we meet reality macam yang saya kata tadi. Reality kita dah tahu dah macam ni. So nya perasaan tu nya bukanlah bahagia jajak, tapi nya ada ups and downs. Ups and downs. Jadi macam segmen tadi, kami nak nanya, what was your initial reaction bila kita bring up topik pasal nak menikah to your parents ataupun parentsnya? Okay. Kita boleh share sikit? Okay, a little bit sharing. Before that, both of us, kami dengan pasangan kami, a stranger actually. We are not friends. Because we met dekat one program, official program. Okay. Nya dengan kerjanya, kami dengan kerjanya. Okay. That time, I thought kami pernah share masa wedding lah. So a little bit story, cut it short. Nya photographer. So kami MC dekat event ya. So MC photographer, at least memang of course ada we need back and communicate, forth. right? Yeah. So at the first place, honestly, kami cerita taunya bangsa lain, agama lain. Sebab apa nya madah? Assalamualaikum. Biasa kita dekat Sarawak tu normal. Normal lah. Muka pun dah, kata kita, muka dah campur-campur dah. Tambah lagi bila mix kan. So mix. So mukanya pun dah nyata Iban kan, nyata Melayu kan, Melayu kan. So I confused, so I layan cak. So bila when we are strangers, in order to convince our parents, actually it is harder than those who memang dah berkawan dengan orang tersebut. Sebab kita tak ada apa-apa hubungan, tiba-tiba macam ambil keputusan untuk kahwin. Jadinya lebih sukalah, sebab kita perlu tunjuk dan yakinkan parents kita, both side. Berapa lama lah kita orang berkenalan? Sebenarnya almost 2 years. Okay. Ada nak yang sikit lah gap untuk kita macam stablekan life mas saya, and then come back come back there, and then barulah kita go to that, what we call that, a serious decision. So bila madah dengan parents, nya bukan mudah, terutama bila saya tahu lah kami belum ada experience. Tok adalah first pasangan yang kami memang bawa jumpa parents lah, honestly. So if you ask me personally, memang susah untuk convince. Because of what? You need to convince them. First, tidak akan tanya, of course nama, asal. Mudah tahu asal, mesti nanya, agama apanya tak? Right? So dekat situ lah munculnya banyak persoalan. The reality kicks. So mas saya kalau macam, kita jumpa dulu. Then you judge him. And same goes with him. Nyamadah, jumpa parents dulu, then parents will judge me. Let's our parents judge each other lah. Okay. So alhamdulillah, because when we talk about marriage, pengalaman kami berjumpa dengan father-in-law, mother-in-law kami, kami orang tak ada issue. Because of what? I can speak Iban very well. So setidaknya nerima kami. There's no communication barrier. So bestnya bila kita boleh berbahasa lain lah, kita boleh convince kita, nyatok. Bolehlah tok, dah dapat kelakar bersama. Dia nombor berjaku Iban lah. Nombor. Dah lama dia buat tempat Iban lah. Because my parents move around. I see. So dari kecil memang membesar bersama kaum majmuk lah. So dekat saya dah dapat convince parents, then barulah kami dua berani into a next step. I see. Tapi dekat saya jangan, pernah dalam relationship kami dua, I force him, are you ready untuk masuk Islam tu? Okay. Jangan kelakar macam ni. Kami dua letakkan that barrier. Because of what, there is very sensitive issue. Yes. So apa yang kami dua buat adalah, kami padah dengannya, if you ready, then you tell me. Dia ajak pesan kami. Sama juga dengan parents. Parents kami pun force him to do so. Is it happen because you have a natural reaction where you really respect his identity as who he is before he back to his fitrah? Is it like macam you already acknowledge, he is coming from different home, different cultural background, just different background lah than you, and you macam
hold a bit lah. You guys take the reality on hold, so that both of you memang masuk ke dalam reality sama-sama and discuss it when you guys feel like you guys are mature enough to talk about it. Is it like that? Kami dua mengamalkan satu tau. Okay. Si juga nak madah alim ulama tapi kami dua sama-sama ingat diri pun, terutamanya lah yang selalu ingat. Jangan letakkan sepenuh harapan kepada manusia kelak kecewa. So balik kepada Allah. Sebab hati dibolak-balikkan. Soalnya selalu pesan, yes kita memang ada niat nak kahwin, tapi jangan terlampau berharap. Ya maksudnya, konteksnya. So bila kami dua berpegang kepada kami dua seek gopoh. Yang akan make it very slow, steady, simok rush. That's why kami madah, okay kami percaya. Munya jodoh kami, yang akan kembali, yang akan jadi milik kami. So selain daripada kami memang dah diasimilasikan dengan budaya yang berbagai so kami tahu limit kami is kami boleh force people to accept my religion. Kami hormat benda Betul. Benda yang kami memang, even my family setidaknya pun dah biasa tinggal dengan pelbagai bangsa agama setidaknya pergi sini-sini pun jangan sesekali tanya pasal agama. Betul. Terutama forcing them to believe what we believe. Yang kami pegang lah sampai kini even I told my husband pun boleh belajar slow-slow. Kami force-nya. So alhamdulillah lah kini even kami rasa yang lebih banyak pengetahuan daripada orang yang memang dilahirkan yang lebih dilahirkan Islamnya. Even yang selalu pada macam why? Tok yang lucu lah, kami dua kelakar. Why orang yang Islam dilahirkan ada IC and apa semua tapi never appreciate that. Never want to learn more about your religion. Why? Sebab apa? Kita dah dalam comfort zone. Bungan, ouch. That is so ouch to me that time. Yang madah, why kami orang tok sangat-sangat eager to learn? Because kami orang tok baru mengenali dan kami orang banyak benda yang kami orang rasa perlu belajar. So rasa dekat saya kita sedar. Sebenarnya beza orang yang masuk Islam, convert into Islam, kembali pada fitrah disebabkan kahwin dengan orang yang memang mau belajar, niat ikhlas kerana lillahi ta'ala, lain caranya, pemikiran. Alhamdulillah lah nak madah bagus tapi nya adalah a journey together yang that I can share. Bila kita memilih pasangan, jangan memaksa pasangan. Terutama untuk percaya apa yang kita pegang. Dia yang pun belajar. So for the context for our audience lah, our Kak Hani tu nya share based on apa nya dan pasangannya lalui lah. Stok bukan perbincangan pukul rata. Of course perbincangan yang berkaitan dengan akidah tu kita perlu berhati-hati, betul sih kan. Pun lah, if it's not because of religion, I think there are more wonderful things juga yang kita celebrate. Macam di Sarawak kita kan ada gawai, kayaknya kita ada raya. Dan kita lama lagi akan ada gawai raya yang sangat dekat. Gawai. So, gawai, apa tu? Gawai raya? Gawai dengan raya. Rawai. Oh, rawai. Okay. So macam kita kan dah 11 bulan bernikah kan, berkahwin dengan orang yang berbeza bangsa. Kita pun dah biasa berasimilasi budaya. Ada sih kita experience like benar-benar you are celebrating on behalf of your husband. You are like pakai pakaian yang berbeza apa semua. Is there like any kind of that kind of conversion and integration happen? Okay, so rasanya officially experience lah sebagai seorang isteri kepada orang yang berlainan agama nak. Masa gawai baru-baru kami orang balik ke rumah panjang. Ni ada rumah panjang on mom side-nya dekat Sarikir lah. You know, I really touch dengan effort sidaknya. Sidaknya berbeli periuk baru, set pinggan, sudut baru, order makanan, catering, just untuk santapan, just untuk hidangkan kepada kami dua, because dekat rumah panjang kami dua je yang Islam kat siang. Jadinya beli one set pinggan apa semua, and then ada side halal, side non halal. Kita rasa macam we been appreciated by family and very welcome by them. Ya, rasanya benda yang kami rasa sangat bersyukur
bila ada keluarga yang sangat-sangat supportive, memahami benda-benda yang halal haram tu tanpa kita perlu madah. Sebab apa dekat Sarawak tu kami rasa, even dulu masa kami pernah tinggal di kawasan Iban yang majority Iban dekat area Julau, Sarikir, kami belajar dekat Sia. So dekat Sia pun kami dah rasa benda tu. Tapi secara official sebab kami bukan belong to that. Tapi kali tu kami merasai because I belong to that family. So rasanya lebih lain. Sangat-sangat touchable lah. Sangat touching for me. And satu lagi experience masa mula majlis kesyukuran. Mungkin kita Islamnya ada doa selamat nak. Tapi yang non-Muslim, on his side, kami buat pola majlis kesyukuran after wedding. Wedding lah, after few months wedding, kami buat decide kita must be fair and square. Kita pola dekat belah kami, belahnya juga mesti ada pola. Soalnya Mada, kita jemput orang gereja. Berdoa. Jadi I jemputlah my parents to be with me tu. Kami pakai baju. Kami memang suka baju lain culture. So I have my own baju Bidayuh. So yang bagi kami unik, kami dua memang dekat Sia with cake in front of us. Sebelumnya padri berdoa and nya bagi macam tazkirah kan. Nya bagi ialah sharing about love and so on based on that Bible lah. So bagi kami unique because of what? My parents and relative kami pun mendengar sekali. Dan tidak no complaint, no judgment. So that's why bagi kami is yang sebenarnya kita be toleransi lah, bertoleransi. Kita terima orang dengan apa yang orang yang percaya. Don't judge them. Kita bagi ruang untuk sidaknya. Yeah, that's beautiful. It is. Indah. Just like the whole storyline yang kita pada sudah. You know when kita bawa nak menikah apa semua, I'm sure planning yang mesti fun, yang mestinya best. Sebab kita dah fikir daripada laki kita, daripada family kita and stuff. And just like you're sharing session earlier that it was so eye-opening. Yeah. Sebab ia adalah testament kepada kita sebagai rakyat Sarawak juga lah. Nang benda tu bukan benda asing. Tapi at the same time, every time kita dengar cerita pasal tu, it's very heartwarming. Yang sangat macam, best hidup pun dengar. Ya, betul. Just sekadar macam soalan cepu mas lah. Kita time nikah atau time majlis kahwin tak ada sih malah upacara nasi temuan. Ada. Mesti ada juga. Si boleh tinggal lah. Wajib. I see. And mas saya if cerita balik lah kenangan kahwin yang baru-baru berlaku, kalau rasa mas saya planning is all by us, which is kami dua lah mostly. Memang check site apa semua. And then we do a decision, kami madangannya kita harus fair and square. Bawa sekali dua-dua budaya. Macam kita tanya ada nasi temuan? Ada. Kami siap jemput nyampun tayung. Neneknya. Jadinya sungkoi lah. Mansungkoi. Mansungkoi. Bukan tubi lah. Sebab kami belah mantubi. Tayung. Bahagian serian. Okay. Untuk selalu kan ada juri. So kami datangkan dua juri, which is from his side, serian, and tayungnya, neneknya, dan juga my auntie untuk jadi juri nasi temuan. Sebab apa kita maunya fair and square. And masa akad nikah Ria, I told him jangan pola dekat, kita perlu tahu keselesaan relatifnya. Kan bukan menidakkan si boleh pola kat masjid nak, tapi kita mau dua side selesa. So we take a decision, jom kita pola dekat luar ala-ala macam kahwin non-Muslim lah. Kita buat macam outside wedding. Alhamdulillah menjadi unexpected trend dekat TikTok. Mas saya. Kahwin dekat Damai Beach Resort. I've seen that one. Yeah. Oh. Yang dekat outside ya. Ya, dekat luar. Dekat sunset, yes. Kita. Yes. So Kita share TikTok ke boleh siap nak. Mau jadi inspiration. Sebab apa kami rasa macam kita perlu sidaknya rasa juga. Tu anaknya, kebetulan anaknya yang last untuk kahwin. So I give them experience. Untuk kahwin, kita rasa dua-dua budaya. So that's why lah akad terus jadi akad dekat luar.
buat dekat open space. Kacak this. Benarkah? Kacak. I I saw it was on my FYP. Oh. August last Katuk main mok nangan video ya boleh? boleh. Jom kita nangan lah. Let's just take a quick break dulu lah. Okay. We take a Kami dah semangat mau kahwin campur, guys. Tolonglah. Tolonglah. Aminkan. Okay. Kami mau kahwin campur. Tolong doakan. Lah tiba. We'll be right back after this. Okay, Cik Ani, macam ni mun belia kini tu yang tengah ada hubungan seamin tapi seiman tu. How do they move forward in this day and age? Di era pemodenan tu. Langkah yang paling matang yang patut silap bolah lah. What do you think is the first course of action? Punya benar-benar mau forwardkan relationship na. Personally, of course, belajar. Okay. Belajar baru kita boleh adapt dengan apa perbezaannya. Bila kita dah ada knowledge tentang sesuatu agama atau kaum, lebih mudah untuk kita convince. That's why kami selalu tekankan word convince. Sebab kita nak mulakan hubungan ataupun satu kehidupan yang baru, kita perlu yakinkan orang tua kita. Dia cabaran paling sukar. Jadi banyakkan ilmu dalam kita mendalami agama ataupun budaya pasangan kita. Yeah. Kisahlah siapa yang ikut agama siapa. Bukan hanya fokus pada Islam je. Agama lain pun kadang-kadang ada juga berlakunya. Betul. Perpindahan kan? Yeah. Conversion. Kepercayaannya, perpindahan kepercayaannya. Pindah gereja ada juga. Pindah gereja. Jadi dekat situ kita perlu lebih cakna lah dengan agama tersebut. Kita perlu belajar, mendalami. I see. Yang paling penting. Bila kita mau tahu when a relationship is mature enough to be married? Nya dapat nak define secara spesifik, tapi kita akan tahu masanya kita bersedia ya apabila kita boleh menerima kelebihan kekurangan. Jangan macam bila I know that all of us here ada experience in relationship putus nak. So mungkin dulu cinta monyet dulu kita biasa gaduh sikit putus. Ya maksudnya kita belum ada rasa bertanggungjawab untuk hubungan tersebut. So bagi kami personally, bila kita tahu kita dah ready untuk ke arah perkahwinan, kita dah boleh berfikir secara rasional dan kita dah ada rasa tanggungjawab kepada pasangan kita, kepada life kita pun dan juga bakal keluarga kita ya. You're a marriage counselor, Anis. Yeah. I used to practice my marriage counselling pun skill dekat JAIS. So, I cannot deny lah. Case kahwin campur tu one of the orang madah side impact of penceraian. Tapi ada je lagi punca-punca lain. Orang handsome cerai, orang cantik cerai, orang kaya cerai, orang miskin pun cerai, orang tua pun cerai, orang muda pun cerai. Klien paling tua kami pernah handle is around 68 years old and then anak dah 10 orang cerai. Meanwhile yang paling muda yang pernah handle perempuan 16 tahun, lelaki 18 tahun cerai. Bawah umur. So mungkin kita dah berfikir terlalu macam mungkin kita dah fikir kahwin untuk cerai, jangan dulu. If you think like marriage is something very fragile to you, means you're not ready yet. Sebab there are a lot of uncomfortable conversation yang kita perlu hadap, especially macam situasi perbincangan kita hari tu, agama, perpindahan agama lah dan integrasi bangsa, perbezaan bahasa dan sebagainya. That's boleh kita kata hard conversation because kita sit matang enough, we don't know how to make this conversation comfortable, right? So mun macam in my own perspective lah Ash, untuk generasi mek orang kini lah Ash, kami Gen Z lah. Gen Z nangga this issue ataupun this kind of situation normal. They are just waiting when they want to get married. Setidaknya celebrate difference. Cuma ada juga lah di antara mek orang tu perlu more education. Sebab kata kita tadi padahlah belajar.
be more in depth because why masalah utama untuk golongan kami orang ialah kami orang hampir tahu identiti diri because we are being shaped by media, pengaruh, nangga kawan kita mau ikut jua kedak ya. Mesti kita orang kedak dolok bah, ada prinsip, ada pegangan dan sebagainya. So macam kita nak you teaching youth kan, kita mengajar Gen Z bahine dekat UiTM. Apa kita nanggap pattern? Is there like any specific pattern yang kita pada impulsif lah between youngsters nowadays when they are in relationship, especially when they are having a multicultural and cross-cultural pun relationship contoh? Okay. Secara through my observation lah, since kami memang bergaul dengan pelajar-pelajar dalam kalangan Gen Z. Okay. Sidaknya sebelum kita nak kelakar pasal hubungan sidaknya terlampau bergantung. Banyak bergantung. Okay. Gen Z tu banyak bergantung pada social media. So nya dah letakkan satu expectation toward that relationship. The flowery roads nya dah bina yang pun fairy tale dalam mainnya. Jadinya sangat bergantung dengan benda yang wujud. Which is if kita kembali pada soalan tadi, hits the reality ya, sebenarnya berbeza. Sebab ya Gen Z kini tok kami mungkin tidak semua kita ada lah. Gen Z kita ada ajak Gen Z. Okay, mungkin bila sidaknya terlampau bergantung kepada social media, dekat social media, so of course semuanya indah. Kita akan post gambar muka kita termemek, kita akan screen balik. So semua benda indah dalam social media. So expectation sidaknya, I dah ada hubungan dengan tok tadi. Jadi okeylah mau kahwin ikut macamnya lah, kahwin dapat kahwin macam tok, contohnya dah ada expectation toward it. So to me, Gen Z pun style toknya terlampau percaya benda yang indah. Yang kedua, expectationnya terlampau tinggi toward one issue and terlampau emosi. Sebab ya dulu kita jarang dengar orang bunuh diri sebab cinta. Why kena talk banyak? Because of what? The way of people think different. Because of what? They are too depend with the social media. Dah terlampau melihat social media segalanya. Kenanya boleh bahagia, aku boleh bahagia. Soalnya emosi. Kan? So bagi kami, pendapat kami sendirilah. Mungkin generasi kena talk, Gen Z, Gen Z lah. Mungkin ada millennial juga. Emosinya belum stable, tapi dah nak get ready into relationship. Make sure emosi stable, baru kita boleh berfikir secara rational. Betul tak? Betul. Baru kita boleh decide, bila nak kahwin tak lah. Contoh, rational. So kita tengok balik emosi kita, tengok balik kepada situasi. Don't drink the Kool-Aid, they say. It's sebenarnya adalah pandangan kami lah. Apa Kool-Aid? Kool-Aid as in when you drink something, it's not what it seems. Yang dalam PUBG ya kan yang Kool-Aid dah. Maybe, yes. Yeah, something macam ya. When you drink the Kool-Aid, rupanya macam air, but you don't know what's the content. It might be toxic to yourself. So that's the saying. But pernah juga dengar macam trend lah dekat TikTok and also Thread, again social media. Pernah setidaknya madah jangan gadaikan Tuhanmu demi cintamu semata-mata, which I think adalah satu pesanan yang agak deep and menampar lah. Sebaik-baiknya memang ialah pesanan yang kita perlu pada dengan orang sebelum sidaknya gadaikan identiti yang sidak dah tanam dari sidaknya kecil kan. Sebab when dah sidaknya venture into new situation, pegangan yang baru, is not going to be an easy journey to them, especially when tiba-tiba sidaknya tersalah pilih pasangan. Mentah tersalah pilih pasangan memang macam-macam jenis abuse yang akan berlaku mentally and physically. What about you, Ash? I think our government pernah dapat melancarkan inisiatif tu. As I'm reading it, Mindwell and RSDM. Kita pernah dengar? Kami pernah jadi sidaknya pun ni ya.
delivery collaborator. Lepas tu jadi collaborator SIDAK. What exactly is Mindwell dengan RSDM tu? So Mindwell and RSDM tu adalah salah satu inisiatif bawah Azam silap kami. Tapi nya being brought by Faradel Media lah. So SIDAK Faradel Media tu ngembak kami orang tour ke Miri, tour ke Bintulu untuk kami orang educate the youth tentang mental health and building identity. So kami orang bincang tentang anything yang berkaitan juga dengan culture juga. How to navigate mental health within these cultures. So kami orang pun ada SIDAK Faradel ada jemput SIDAK ketua-ketua kaum, SIDAK Persatuan Wanita untuk dengar benda-benda baru lah. Tapi yang dekat Bintulu hari atik kami orang educate the youth untuk macam ni cara SIDAKnya jaga dia identify their identity, how to take care of their emotions and how to find the right solution when they are in a vulnerable state lah. So that's basically it. They are still new. Hopefully they can bring us again to another initiative because I find it like if you're a youth, it's easy to teach youth. I think you relate since you're actually very young also. Seorang pendidik, you relate juga dengan people who coming from jauh gila generation from you kan. Apa pandangan kita, Cik? Tak rasa benda tu bagus sih untuk especially the youth ada wujudnya support system kesihatan emosi ke Datuk? Untuk macam dengan Madah tadi, senang untuk kita melentur SIDAK youth generation tu sebab masa tu SIDAKnya banyak belajar melalui pemerhatian. Okey, contohnya bila ada inisiatif dari kerajaan diimpun, okey, nya tahu kerajaan will give support to them. So satu gig dalam masa yang sama they join program, SIDAKnya isi masa SIDAKnya, tapi dalam masa yang sama SIDAKnya bentuk diri SIDAKnya. Sangat-sangat bagus. Sebab bukan kita nak madah dari sekolah menengah, sekolah rendah susah dididik. No, tapi masa saya cara berfikirnya masih lain, masih kanak-kanak, masih belum matang. Yes. Tapi youth lain. Bila dah masuk alam universiti, SIDAKnya lebih mudah menerima. So bila ada inisiatif macam tu, nya sebenarnya sangat-sangat membantu young generation tu untuk kembangkan lagi caranya berfikir. Jadi kami rasa bila ada apa-apa program daripada government untuk belia, even hari tu pun yang nyuruh kami rasa kami perlu untuk berkongsi sebab apa? Itu adalah inisiatif yang bagus untuk perkongsian. Youth mendengar banyak suka benda-benda yang mendengar apa semuanya belajar through observation, senang penerimaan SIDAKnya. Tambah lagi bila benda diletakkan dalam elemen yang macam tu lah, sangat santai, sangat macam very not heavy, bukan macam dalam kelas biasa macam kami mengajar, bukan. SIDAK suka macamnya sebenarnya. SIDAK lebih suka yang terbuka. Yang boleh open space, open mic orang selalu madah. Open mic. So SIDAKnya boleh kelakar. Talking about open mic, Ash, kami ada satu interesting sharing yang actually kami experience dalam RDSM Mindwell tu juga. Ada time kami orang pola tour dekat Miri. Pasal when the open mic happen, there's one of our participant angkat tangan and then yang belah sharing. Yang Madah, bear with you guys, she's a Melanau lah. Sebabnya present herself as a Melanau on that time. So I'm aware that she's a Melanau. And then yang Madah, she's going through a quite turbulence emotion pun situation. Then ditanya balik lah, why, what happened? And then nya padah lah, it's because nya affected by relationship of anaknya. Anaknya yang berpindah agama lah macamnya. Dan nya pun point valid. Nya ada contoh, boleh kita gadaikan mun kita tahu apa-apa. What if anak aku kahwin dengan orang yang bagus untuknya, dapat mendidiknya, kan anak aku akan kehilangan identiti, akan rasa stres bila orang tua dapat guide-nya dan sebagainya. I believe that kind of kerisauannya datang daripada perasaan kasih sayang, care, bukanlah racism semata-mata. I believe on that lah. So yalah, to our youth kini lah, before you decide on something, macam yang kita pesan tadi, belajar on how to educate yourself, then you know how to explain to your family and learn to convince them. Betul sih. Betul. Yeah.
I think here's a hot take as well. Agensi kerajaan lah macam MySet ataupun komuniti tempatan lah. I think it's best if kita dah boleh establish sebuah ruang selamat ataupun macam safe space bagi kita discuss ataupun lebih meneraikan topik-topik macam tu. Sebab I think it's very important for especially the youth to understand, educate and be aware of macam ni benda tu boleh dihandle. Sebab benda tu mungkin di mata belia sebuah topik yang tabu. Tapi sebenarnya reality is it's happening everywhere. We are products of mixed marriages. You are in a mixed marriage, and like it or not, it is something healthy. Dia boleh jadi healthy sebenarnya. It does not have to be something yang toxic. Sometimes dia memerlukan sacrifice yang besar pun. Mungkin just sit down, kita kelakar bagus-bagus, kita discuss dengan rational. I think that's also a way to move forward. Macam semestinya Kakak Belia ajak podcast yang bincang hal tu. Mungkin there's another new podcast yang nak kelakar hal-hal yang berfaedah kan? Contohnya Colonel Burger tadi lah. It's very interesting kan, ada orang bedah artikel kan, tapi kita bincang secara informal ke tu nak. The one thing that we did learn lah daripada topik tu nak hubungan matang tu, dia bukan sekadar dua hati saling menyayangi. Yang melibatkan perantaian lebih besar kepada keluarga, pegangan hidup dan integriti diri. And honestly, the best part about having to discuss benda macam tu, kami pernah pun terfikir nak discuss pasal mixed marriage. Selalunya duduk kedai kopi ke lah, mak kau apa? Bidayuh. Bapak kau apa? Melayu. Oh, macam mana ajak? Selalu mati saya ajak. So this is the very first time kami personally delve into topik yang macam tu. And bagi kata kita, each and every one of us, kita ada perception yang lain, which is also good. Sebab when semua ada berfikiran sama, then there's nothing to discuss. And tujuan kita situ is to also be realistic. Sebab as you say, dalam kita honeymoon period tu, the road is not always dia akan bumpy situ sia. Tapi macam ni kita handle at the end of the day. Kita terpaksa akul lah bahawa bila kita sayang seorang tu, it's not going to go how you plan always. You know? And then kata kita, jangan hilang diri. The most important piece of advice lah. Jadi mungkin cik kita ada kata-kata kan kepada siapa-siapa yang tengah melanggar tu. Dia macam rasa dirinya I can relate lah. Mungkin last kata-kata. Sikisahlah pasangan sidaknya semestinya Muslim aja maybe ada pasangan non-Muslim kat luar pun going through this kind of turbulence. You're not alone. You're not alone. Maybe you might be sidaknya relate with your story. What your piece of advice to them? Okay, so advice taknya bukan dari seorang pakar cinta. Okay, perlu pada awal lah, takut ada yang tersilap tafsir. Kami hanyalah insan biasa tapi melalui pengalaman ini. Cuma apa yang perlu kami tekankan kepada orang yang sedang dalam situasi yang sama, yang masih bertarung untuk meyakinkan family adalah satu je, you all jangan pernah give up. If rasa bendaya adalah something that you really dream of, tapi jangan pernah tamak. Jangan anggap bendaya adalah milik kita. Kita put trust on Allah, tapi kita usaha. Sebab even Allah pun madah, kita memang perlu berusaha untuk dapatkan jodoh. Bukan jodoh datang bergolek. Perlu berusaha. Perlu berusaha. Yalah, susah. Jadi kita cuba dulu. Try to convince our parent with what you have, which is your knowledge. And then try to consider your parents. Jangan terlampau push your parents. Dengar kata parents. Sebab parents know the best for you. But then you yourself pun tahu apa yang keinginan anda. Jadi dekat saya ada konflik kan. Jadi be rational. Kadang-kadang parentsnya rasa setidaknya have power over you. So you need to make sure that you give that to them. Biar setidaknya decide, tapi dalam masa sama convince them. Back to what I said before, convince them, belajar, dalami benda tu, be tolerate. Jangan pentingkan diri sendirilah kepada you. Jangan gopoh dalam buat decision. Yang paling penting bila kita nak memulakan satu perjalanan hidup. And satu juga, kadang-kadang orang madah, sepalah derhaka dengan parents because I know that I will live with that partner.
No, jangan. Sebab kita asyik dapat keredaan family yang lagi susah perjalanan. Makinlah bumpy road. Bukan bumpy road lagi, mungkin taufan. Betul. Jadi dekat saya kita perlu ambil lah nasihat-nasihat parents. Jangan degil lah, jangan ingkar pada parents. Yeah. So before Ash do the closing lah, I would like to tell our audience, yes, kita selalu glorify Sarawak is a harmonious region in Malaysia. Kita selalu promote it's as part of our tourism. Walaupun sebenarnya negeri lain pun harmoni juga sebenarnya. Tapi kita selalu pada harmoni di Sarawak tu lebih different. So if we are very different compared to others, you need to show through your empathy and through your core maximum toleration. So this is where toleration comes from when we have difficult conversation and we are willing to discuss it. Tak kisahlah from what kind of a perspective, try to make the conversation be able to be listened, even though some pills are hard to swallow, right? So I'm proud to be hybrid kids. How about you, Ash? Hybrid kids. I'm hungry, but yes, very proud. I'm very proud as that is part of how I position myself when I introduce to people kan. Macam, hi, my name is Anis. And then orang akan nanya lah, where you come from? I always answer, I don't know where I'm coming from. I don't know where I'm coming from. What I know now, I stay in Serian. Macam ya. So now you're proud of it. Yeah, I'm very, very proud of it. As we all should be. Yeah. So once again, thank you so much, Cik, Yes, for thank you being so on much. this podcast. For those of you yang merasa mau mungkin jadi potential guest on our podcast, you can reach out to us on Threads, on TikTok, on YouTube, wherever lah, comment us ya. We have social experiments juga yang kita orang boleh join. Yes. So jangan segan untuk komen juga, because kami orang suka baca. Komen yang bagus kah, komen yang si bagus kah pun kami orang baca, sebab that's part of who we are. We want to be progressive, at the same time not too controversial, but at the end of it, fun and happy. And of course, if you also enjoy being a part of us, we appreciate your support so much. Thank you so much sebab tanpa kita orang lah, kami orang masih dapat go lah pola tu, and we hope to improve over the period of the rest of our episodes. So thank you so much. I'm gonna eat my Colonel Burger now, but dengan kata-kata kita, kami madah aja ba'a.